Selamat datang di acara tetap Tadarusan Mandeh Minang Mancanegara yang disponsori oleh Radio Gebu Minang. Malam ini kita sebelum memulai acara kita, mari kita dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan meminta restu dan izin kepada Allah, akan kita mulai acara ini dengan sedikit berdoa dulu. Saya mohon mic-nya sebentar ditutup ya selama acara pembukaan. Setiap nanti kalau ada yang mengaji baru dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sohri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak lupa kita juga ucapkan salawat kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan acara kita ini kita lalui dengan baik dan mendapatkan rahmat dari Allah. Sekian pembukaan dari saya. Semoga acara malam ini dipermudah dan dilancarkan. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Bapak tadi siapa Bapak Redison atau Buya untuk memulai pembacaan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita yang mendengar dan membacanya mendapatkan keberkahan dari acara malam kita ini. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تضاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Sa'ain ya. Bu, berapa ain? Satu ayat lagi, Bu ya. Itu satu ain. Satu ayat lagi, 83 terakhir. Oke. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Di mute tuh Mandaneti. Mandetati. Oke, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هامئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف يؤذبه ثم يرد إلى ربه فيؤذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ذلك فقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خيرا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Sadaqallahul azim. Silahkan Ibu Hajar Samik, Hajir Samik, mohon maaf. Siapa lagi, Bunda? Ibu Hajar Hamik. Ibu Hajar Hamik kemana nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatun mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufiha fis suri fajama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda Lilladzina kanat a'yunuhum fi iza'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasibal ladzina kafaru iyattakhidhu ibadi min ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa amilus solihat Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana bahru midadal li kalimati bila nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Silakan dilanjutkan. No. Bu Asnu kalau ready. Bu Asnu kalau ready nggak apa? Atau Mas Zaki, yang cowok. Saya Bu Asnul. Oke, Ya, saya ya. Oh ya. Soalnya izin mau pergi. Oh siap Bunda. Bunda. Siap. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Surat Maryam ini pakai oh ya bismillah, yang taubat ya enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika abdahu. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahunal azmu minni wasta'alar ra'su sayban walam akum bidu'aika rabbi sakiyya. Wa inni khiftul Qur'annya kecil. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imro'ati akiran fahabli min ladunka waliya. Yarisuni wa yurisu min ali Ya'quba waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'alahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imro'ati akiraw wa qad balagtu minal kibari itiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam tuku syai'a. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya.
Lanjut Mas Zaki. Sadaqallahul azim. Lanjut Mas Zaki. Izin ya Bunda, Bismillah. Ibu Bapak semua mau ada pergi urusan. Assalamualaikum. Salam. Lanjut Mas Zaki. Waalaikumsalam. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya wadhkur fil kitabi Maryam idh tabazat min ahliha makanan syarqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم. Selanjutnya silahkan Ibu Emi Elmati. Elmiati, Bunda. Elmiati, oh sorry ya, oke. Kacamatanya, oke. Silakan Ibu. Terima kasih, Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayinna binal bashari ahada
minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. فأتت به قومها تحمله فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bunda. Bu Asnul. Setelah Bu Asnul, Ibu Murni ya. Oke. Saya dulu, saya Bunda. Ya, silakan. Lanjut. Belum, tadi sudah atau belum Ibu? Belum. Ibu Asnul. Belum. Oh, silakan Ibu Asnul. Setelah itu boleh Mande Murni ya. Selamat datang Mande Ben. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Maaf, surat berapa ya? Sekarang di surat Maryam ayat 40. Halaman berapa? Halaman 309. 308. Ya, lanjut Bu Asnul. Ayat berapa? Ayat 40. 39. Ayat 39. Ya, lanjut Bu Asnul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu nurisul arda wa man Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilayna yurja'un.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Allahul Azim. Silakan selanjutnya Ibu Murni dan dimohonkan kepada yang lainnya yang sekiranya tidak bisa mengedam suaranya ditutup mic-nya supaya tidak mengganggu yang lainnya. Silakan Ibu Murni. Pak Ferry, tolong di-mute Pak Ferry. Apakah Ibu Murni siap? Jika tidak, kita berikan kepada siapa tadi yang belum? Apakah Ibu Eva sudah? Sepertinya belum. Belum. Jika Ibu Eva belum, silakan Ibu Eva. Setelah itu udah Asbi ya. Siap, belum. Ibu Eva. Serina, Nuraini juga belum. Nuraini, iya, oke. Udah Asbi juga belum. Silakan kalau begitu udah Asbi dulu. Setelah itu selanjutnya ya. Ya, silakan. Udah Asbi dulu. Pak Asbi dulu. Pak Asbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم. Silakan Ibu Eva, sudah siapkah? Atau Ibu Murni? Sekiranya dua ibu ini belum siap, silakan Ibu Ben. Oh, untuk yang baru bergabung, kita berada di surat Maryam ayat 65 di halaman 310. Mungkin Ibu Nuraini ready? Iya, sudah Ya, silakan Ibu Nuraini ya. Tahu dulu nggak Ustazah? Silakan. Tidak ada ustaznya di sini, silakan. Silakan. Ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. On kamera, Bu. Maaf. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya wa yaqulul insanu wa idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala tadhkurul insanu Awala yaz. Oh ya. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a fa rabbika lanahsurannahum wasyayatina thumma lanuhsirannahum hawla jahannama khisiya
ثِيَّا ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِمَا سِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Sadaqallahul azim. Bunda, saya itu napasnya itu payah. Gak apa-apa, sama-sama belajar. Oke, Pak Ferinal ready itu. Silakan yang sudah ready semuanya. Atau Pak siapa? Ferinal? Pak Ferinal Silakan. sudah ready. Ya, silakan Pak. Afwan Om, insyaallah. 77. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آته يوم القيامة فرضا إن الذين Satu halaman Pak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukran Bu. Sama-sama. Mande Ibu Ben, Ibu Eva, siapa yang lebih dulu siap? Ibu Ben mungkin? Silakan Ibu Ben. Lanjutlah satu orang lagi. Oke, silakan lanjut dulu setelah ini Ibu Ben. Ibu Eva atau Ibu Murni? Buya Ridson apa masih ada? Ayat ini ya, juz 16. Juz 16 ayat 96. Masih monitor, tapi santai berangkat. Surat apa? Ya, ya. Surat Maryam. Sorry, surat baru ya? Betul, surat Maryam. Surat Maryam 96. Ya, akhirnya surat Maryam. Ya. Surat Maryam itu nomor 19 ya. Jadi ayat 96. 96 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكرا ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى
Sadaqallahul azim. It's alright? It's alright? Oke. Yang belum saya lihat Ibu Eva, tapi tadi tidak Ibu Murni juga. Ada yang baru Bunda itu argo Ya, argo pertanian. Agro. Siapa itu tidak apa? Agro pertanian siapa itu? Silakan yang ditulis. Silakan kalau mau membaca. Bapak, argo pertanian ready? Itu kita sekarang berada di Toha ayat 13. Atau kita berikan dulu kepada yang siap ya. Kemudian ya, bisa nanti. Mas Zaki siap? Mas Zaki di Toha 13. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. Kalau bisa sedikit ya.
Surat ini mulai dari kan itu Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri itu kita teruskan sampai ke wasrik amri kaifa nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Kalau kita berdoa itu sampaikan kepada basira. Rabbi Shrah li sadri itu. Insyaallah. Kadang-kadang kita kan hanya sepotong gitu ya, tapi sampaikan ke ayat 35 insyaallah. Sorry, itu aja. Baik. Terima kasih. Baik, Bunda. Terima kasih, Bu. Pak Hebi mau menyambung, silakan kalau sudah siap. Ada yang saya baru lihat, apakah harus Pak Hebi Rahmatul Utami atau mau menyimak dulu? Silahkan kalau begitu diteruskan. Yuk, kita sudah putaran ke-1 sudah ya, karena beberapa kali saya panggil Ibu Eva dan Ibu Murni, mungkin hanya menyimak saja. Tapi jika ingin mengaji, silakan diberikan kesempatan kepada kedua ibu ini. Jika tidak, mari kita teruskan. Dan ada beberapa pesan di ruang chat yang mengatakan Ibu Elmiati akan mengikuti selanjutnya di YouTube. Terima kasih yang sudah hadir sejauh ini. Bismillah, mari kita teruskan kepada ronde berikutnya. Kita mulai lagi dengan Bang Asbi, silakan Bang Asbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو تخشى أو يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى صدق الله Oke. Ada yang azan di mana tuh? Oke. Kita teruskan saja ya. Oke. Ibu Nuraini, apakah Ibu Nuraini siap? Oke, kalau begitu Ambo lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha. وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موئدا لا تخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وسروا النجوى قالوا إن هذا لساحرات لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العظيم. Jangan 9 ada.
Siapa lagi sekarang silahkan. Itu siapa yang agro hiliran itu, Bapak atau Ibu? Kalau bisa silahkan dilanjutkan. Atau kalau tidak, Bu Asnul, Bu Asnul. itu Bu Asnul, ya silakan Bu Asnul. Ini dilanjut lagi itu bagaimana ini? Dilanjut. Sekarang halaman berapa, Bun? Mohon maaf tadi terputus saya ada tamu tadi. 316 ayat 65. Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma tuqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu wa idza hibaluhum wa isiyuhum yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a wa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata wa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Qala amantum lahu qabla an a'zana lakum innahu la Tolong unmute Bu Asnul. Bu Asnul. Unmute. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dari tadi? Enggak. Yang 80 yang 70 aja. Oke, 70 ya. 70 dari qala ya. Wa ulqiyas. Wa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Qala amantum lahu qabla an a'zana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi hudu'in nakhl fi juzu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa qalu lan nu'tiraka 'ala ma qalu lan nu'siraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qadi innama taqdi hadhil hayatad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khabirun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya
ومن يأته مؤمنا قد علم الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Sadaqallahul azim. Madeben, silakan Madeben. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا ini Silakan kalau yang belum ini ditutup dulu ya, mengganggu sedikit. Oh, saya kira tadi teguran buat saya. No. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يهلل عليه غضبي فقد حوى فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثاري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم
بكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري Sadaqallahul azim. Bu Ima, udah ready? Bu Ima Rianis, Bunda Tati, Bu Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kita Silakan, sekarang Abi. berada di 88. Ambu baru masuk. Ayat berapa, Ustaz Asbi? 88, Bunda. Surat? Toha halaman 318. Surat Toha, surat yang ke-20 ah? Yes. Ya. Surat yang ke-20 ayat 88. 88. Toha. Fa'akhroja. Silakan Bunda Ima, waktu dan tempat. Bisa open kamera Bunda Ima? Masya Allah. Alhamdulillah ajannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis ini siap-siap Pak Argo Hirian ya di sesudah Ibu Ima. Ya. Surat Toha, sekarang surat Toha 88. Nanti setelah satu halaman lanjut Pak Agro ya. Silakan Bu Ima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhraja lahum ijlan sadadan Fa'akhraja lahum ijlan Jasadan. Ya. Fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Walaqad qala lahum Haruna min qabl ya qaum innama Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Qalu lan tabraha alaihi Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
Qala ya Haruna ma mana'aka id ra'aitahum dallu alla tattabi'an afa'asaita amri qala yabnu na umma la ta'khuz Ulang lagi, Dek. qala yabna umma la ta'khuz bilihati wala ibra. Itu ada ha sebelum ya. Bilih yati. Bilih ya. Yes. Qala yabna umma la ta'khuz bilih yati wala ibrati. La itu ada alif. Lam alif. Astagfirullah. Qala yabna umma la Qala yabna umma la ta'khuz bilih yati wala wala biroksi. Qala yabna umma la ta'khuz bilih yati wala biroksi. Inni khositu an takula faraqta baina bani Israil walam tarhub qawli qala fama khatbuka ya Samiri. Qala basurtu bima lam yabsuru bi faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misa sawa inna laka mau'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladhi qalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Innama ilahukum ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sadaqallah. Ya, lanjut Pak Agro. Pak Agro, lanjut. Unmute. Ayo. Mic-nya di unmute. Assalamualaikum. Mic-nya Pak Argo, mic-nya dipencet. Ya. Halo. Ya, lanjut Pak. Ya, halo Ustaz. Ayat 1999 ya, Toha. Betul. Ya. Ya.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا أسرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله العظيم. Bu Eva ready? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Bu Eva.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisikan siapa itu? Bu Eva unmute. Kalau bisa open kamera Bu Eva. Bu Eva, halo Bu Eva. Bu Eva, Iya, open iya. kamera. Open Iya, kamera siap. Bu Eva. Ah ya, Iya, oke. siap. Lanjut. Wala taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqadha ilaika wahyu wa qur rabbi ridni ilma. Walaqad ahidna ila adama min qablu faniya walam tajid lahu azma. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa Lisa aba wa qulna ya Adamu inna hadza aduwwul lak wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannah. Banyak pakai ini ya, pakai madu. Oh, jannah. Oh ya, ada sandahnya Bu ya. Ya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Innalaka alla taju'a fiha wa la taqra. Wa anna laka tatma'u fiha wa la tatha. Fa waswasa ilaihi syaitani qala ya Adamu hal azullaka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Fa'akala minha fadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yasifani alaihima min warikal jannah. Wa asya Adamu rabbahu fa'awa summa tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Qala habita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Wa imma ya'tiyannakum minni huda. Wa man ittaba hudaya ada ini ya. Maaf. Oh, ada lam kecil ya. Faman ittaba ahada. Oh ya. Faman ittaba hudaya fala badillu wa la yasqa. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Satu ayat lagi. Kok keluar? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad Qala habita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Wa imma ya'tiyannakum
minni huda wa man ittaba hudaya fala. Di huda itu nggak boleh. Kenapa, Bu? Sesudah ini minni hudan itu kan ada lam. Jadi itu tuh nggak boleh berhenti. Kalau di sini iya. ada Udah sampai nafasnya. Wa man ittaba hudaya wala ba'd fala yadillu wa la yasqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongkau wa nasaru yaumal qiyamati a'ma. Terus, Bu? Ya, satu lagi, satu ayat. Qala rabbi lima hasartani ama wa qad kuntu basyira. Bundo Ben, ini kok share screen ya Bundo? Kenapa? Bukan, ini siapa yang buka pintu, Pak Agro? Dia buka whiteboardnya, dia buka. Harus ditutup, Pak Agro. Oh. Nggak tahu siapa. Pak Agro. Nah ya, oke. Sudah. Oke, lanjut. Oke. Sekarang ayat berapa ya? Saya ketinggalan jadinya. Halaman baru. 26. 126. Ketinggalan jauh kalau gitu. Oke, siapa sekarang? Iya, silakan terakhir itu. Iya, Bunda Dati. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala adzabul akhirati asaddu wa abqa afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'in syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Pak Agro, tolong ditutup mute-nya ya. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa wa qalu laula ta'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim
awalam ta'tihim bayyinatu ma fissu awalam ta'tihim bayyinatu ma fis-suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablih وعذاب من قبله لقالوا ربنا لا وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبلك أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Sadaqallahul azim. Sudah ya, sudah selesai. Bang Hasbi, sudah selesai ya pengajian kita malam ini? Halo? Sudah, Budo. Oke. Kita tutup aja, silakan Bang Deben ditutup. Ya, Mas lanjut Bi, Budo. silakan tutup Mas Bi. Oh, Budo lah, awak sedang berhalangan. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah atas kehadiran kita semua. Tadi ada 13 orang saya temui. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Maaf ya, ada teguran yang harus di-mute. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat menjadi pahala bagi kita. Ada berkahnya bagi kita, insya Allah. Amin, amin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdih nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Prophet Muhammad SAW setiap beliau berpisah dari sahabat-sahabat, beliau selalu membacakan surat Al-Asr. Yang maknanya di sana kita boleh ya saling menasihati. Jadi maaf kalau kita di sini juga saling menasihati gitu, insyaallah. Maaf lahir batin, terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di Sabtu berikutnya, insyaallah. Bagi siapa yang mau bersilaturahmi, kita silakan. Kita masih buka Zoom-nya. Di sini juga maknanya kita di samping kita membaca Al-Quran juga sebagai wadah silaturahmi pada tempatnya sebelum mulai membaca tadarus dan sesudahnya. Sedapatnya kita dalam membacakan Al-Quran, dalam bertadarus itu sedikit sekali membicarakan yang bukan Al-Quran begitu. Jadi kita itu nanti di chat itu ya kita letakkan ayatnya berapa lagi begitu suratnya. Semoga kita itu tidak banyak mencampuri dengan perkenalan Assalamualaikum berapa ayat berapa. Nah, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dan waktu kita supaya sebelumnya kita masuk itu waktu jam 8 itu walaupun kita tidak membaca giliran orang lain tapi kita menyimak kita juga dapat pahalanya insyaallah. Kalau bisa kita dapat sama-sama, kita sama memulainya, jadi kita nggak saling bertanya. Kalau yang siap kita mau yang hatinya terbuka untuk membaca, kita siap mendengarkan siapa lagi di mana gitu. Ditanya aja dalam chat, ayat berapa sekarang, ayat berapa, surat berapa gitu. Insya Allah. Maaf ya, saling menasihati. Karena begitu adatnya ya tata tertib di tadarus insya Allah. Sekali lagi, terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.